All India Radio Info medium wave meter zathum somli point khat kilohertz gyat som gyat le ni le FM megahertz zale thum point nga pan nong ki puang khia paite program hi tunin thak la khom sinna ngai khan bung le alom tia pan pupa la ngai na bana COVID-19 to kisaya kepit na sep le pan lak te to kisaya Lawrence Kemunlo additional SP to hodim na ngai nai nei dingo tu nama sapedin ngai khan bung le alom tia pan Zang tala ngai nai nei ding All India Radio Info thak la khom sin tu lam hoi ching mangte Manipura Noni district sunga Taukoklong village a cerebral malaria khwaklam to kisaya khosikpi zakin mini in cp kumsom lego ka upa numei cerebral malaria na nave ziaka sina tuak bana ama enkol tu nurse khatleng tua khwaklam to kisai na ziak ma in si hi district malaria office apan medical team bangza yamten amuna etkhak na vanewa sample from kwa test bolding in pau hi mi thum yai na pan positive in muswa haite laka khat imfala private hospital at colding in Puakinom hi holum hongwang sem ding hi na a medical team ten state sunga kwa pe khosik ni ten malaria test bol pa ding a hi dan thei sakna pya o Zanita kin rims VRD lapan COVID-19 positive thak ni som mu swa hinon amaute pasal khat le no mai som hiwa kamzong district apan khat le noni apan kwa akisai pi district authorities ten apoi mo bang set swa na ne ngalu hi
zani tak ma inrim sapan mi gukte damswa in damdoi in pot san theitawa amau te ni som le li sung home quarantine inom lai dingo tunitan in positive case zani le som gyat le ni phata a active case zani le som le gyat damswa som guk le li phata hi Meghalaya Solkalin School Fee Te Khathum April, May le June sung akim khatin kiam sakwa Deputy Chief Minister Preston Tinsong gendan in school tuition fee chi lo fee dang him lak phal lo hi dan the sakna bol Meghalaya COVID-19 positive mi som thum le kwa pha a active case som ni langa Nagaland positive thak li omto kitoni na ki govin positive zale som ni leni active case zale som leli bana damswa mi gyat Arunachal Pradesh a mu swa thak gukoma aki govin som ngale sagi active case som ngale guk damswa mi khat Assam mu swa thak som ngale kwa aki gomin sangni le som gyat le som thum sangni le zagyat le som thum le nga active case sangni le som li le li bana damswa zasagi le som gyat le li Sikima damswa thum om thak to kitonin COVID-19 ve mi li phata Mizoram State Solkalin tu nya ki pan mi som le li sung total lockdown puang nonu Chief Minister Zoram Thanga makai na nuai a high level meeting ne na huna thupuk na ala ko hi COVID-19 positive case te din mun to ke saya Solkalin Thilomdan asui zuinunga tabang thupuk na ala ko hi bana quarantine na om teleng ni som le li sung hinon lowin ni som ni le khat sung khum hitadingu Mizoram Health Minister Dr. R. Lalthangliana gendan in home quarantine facilities ding te banghiam boina nei tuam ahi kele Dr. Te Thupyak Dungzu ya phalsak hidingu chi hi ni thumzo chiang in state RNA extractor omtadinga Union Health Ministry apan ventilator som ngaleng omtading hi Mizoram intulalin COVID-19 positive case som lileni neyu Assam Solkalin kumsang ni le som ni apan sang ni le som ni le khatke kal academic year adignin government institution tia admission fee om saklodingu Assam Education Minister Himanta Biswa Sarma in heltupuan na zanineya sinlai nuai gukbalten heltupuk na secondary level a hamphat na nga thedingu hi school hon na nei hum chianga zading standard operating procedure leng bolinom lelal hi Tripura a biak namun tamzote hotel le restaurant stay le zana lockdown be to kitonin ki hongpan nota temple le mosque stay ki hongta ma le catholic biakin ten thupuk na bang ma lak nei nai lo hi kum zangale som le kwa a upa Tripureswari leng biak na limsak mi tia din ki hongta Manipur High Court a single bench ten Congress MLA sagi BJP Solkala lut te petition sukbe hi ma impia lut sakloding in State Assembly Speaker Yumnam Khemchan kyanga thuswa bolu hunsot tak disqualification petition ana omsate anga ito ajakin court order in Speaker siamlo tang sakwa kin takanga ito ding in thupyak bolu hi November sang ni la somlegya ta petition omsa Speaker in ngai to alo chin court in gen Tunya dinga tutak lakho misim hei tenga hi COVID-19 to kisaya kepdit na naseple panlak te to kisaya Lawrence K. Munlo additional SP to haulim na ngai nai nei dingu haulim pi tu S. Singlian Mangui te Additional SP of Chursanpur Olympina Nailing Chia ama akipanina district police in lockdown hongom nunga panlang na anetiu ai kemasaleng china ingin ai maspenin ngai tu te ki yong ki pa ichibanga COVID-19 2 gen staging a yubuhi ama sa pedin AR in fall to patient to ki pa to kagena COVID-19 ki pat March 25 apadin lockdown period over apadin hi police ten hi pat kanalawa ama sa pedin curfew lockdown dung zuin hi jingkal dal hi apadin hi ki panin hi igam sungu veng na ding in dukan te bang na ki khasa alo le ikam sungwa I border teu adia in hi behyang lambang khawkwan lam swangdai lam swangphulam hi anaki covera putin hi Assam rifle te to kitwain hi border teng anaki sila jangin ikam sungwa dia in hi school te bang anaki enkola jangin dukan bazar lian teng bang anaki close down a gari te bang pass nei lo te bang samkhat pass nei lowa
anamo tai tai te bang hi ana kian kola tin hi police station jong hi panthi to bin hin ki panga district administration to medical te to ki thwa ho men hi panana kila to hi pa hoya tuna abalina police department in hei covid lockdown to kisai panlang na haksan na bang chibang ai ki le bang thila thu hiam chi neu chi khon gen sak lai le china khon gen ding lockdown patung lain hi anuam dewa ni pi te jong hi thei siama ain hi kal khat bang hi join hi tang pi ni me hol te bang alo le gari tho te bang ni china kilo tom te din hi hasan tam tang chunga putin hi lockdown la beitwan lo anat na la beitwan lo chang ni police station jong government order dum zuin lockdown te curfew te hi ki bo to wa ami pi te ading adong gel ngai alo thelo hi zel ai ban hi a police te adia jong hi alang khada dan dung ri hi na sep to zel ngai chin hi chalen yan ta oma alang khada hi ami pi te gelo thelo ai wang alang khada hi na zau wai corona virus hi mu thelo dam do yong ki mo nai lo dam lo na hi jang ni hi police te ading in hi da lo thelo hi ya ho chin hi lockdown te na ki suzom to zela tang pi ni hi town sung banga hi adia ni bazar mun lian teng adia in Pipong bazar Janhang bazar Nute bazar Nulamka bazar Damkam bazar te bang hi na kian to in hi hasa sa sai Nute pi te bang alo wa le ni china kini tol home gari tho te auto tho te bang hi ana ki khama alang khat mi pi te ading yelo ki lo hi a ewa hi ki banga hi pi te atamzo te ading apoi mo dung zuin hi na ki sema a police te yong hi mars apadin atamzo ta li apada ki thongan res khol lo outpass lo in naw pang te bang asuna zan ti lo gwa dai kai lo amau ding safety yong gel ta lo in ana ki sem to wa pashan no sana to hi tu tanin hi bang ma ochilom lo ma buai na lo hi police sen na ki sem zo wa alang khada hi i khosung wa civil society tuam teu amau pan lana to hi police station ki pangkho ma ho chin hi veng tuam ai lo wai le khotom tuam hi ho chin pan kila khomin ami pi te no hi na thei siam tho in hi chin hi pan kila khoma khuni hing so chang in police station ki moi ki sa amen power zo ki sort dia in kam dang apa da train apa sa ming tu apa da hi quarantine center bang tam tang kyong hia tun bang hi district sungo hi zawalom ta apoi mo na hi police station ki sol zela hi kamen power zong tamzo ki stretch tamzo hi mun tanga ki sol hia ai wang al alo thelo alone other problem zong it kol ngai hu chin hi police lama padan hi health issue bang tampai hi ki face to wa awa ti bang police dia di nga chu service bo hi alo thelo jen hi tu tan hi pan pila to wa gim sa sign hi samsana to mi pi pan pi na to e kal hi ki swan to jen lai hi pa hoya full lockdown to ki sai en kai tu police hi tung zuina haksan na tampina to aku chi the ya ei to ki sai in mi pi te la ka advice ai ke le appeal nok anei homeless wote on pele chin china khon nge nai ko police da pa ka get nom pen chu bang matang hi lo police te hi anwa ding a ka hi wa tunia lockdown ni bol teu curfew hi bol teu gari na ki kham te dukan ni ki kha ta te hi government dan pia dung zui to mi pi tamzo te dam na ding wa hi ki bola hi ya tunia kan pil no ma hi le tung sia ta hi corona virus na ki ti hi dam doi nai lo hi ya ki veng khela hi ahoi pen lo hi ya i pot ai le hi face mask hi alo thelo ni ibun som ding wa hand sanitizer te man som ding wa social distance te hi bol som ding wa adia in bazar la ikai chiangun hi azwa te yong hi tho distance bol som dia tu in hi idai le hi distance to mama khadam lo wai le hi ipon ma kidam loading hi ya azwa te yong dam loading alei te yong dam loading oja hi social distance in maintain o poi mo mama face mask te ibut o poi mo a tilsiat ai lo le udandana thil bol ti hi ikideo hi apoi mo a masang banga hi yu wai le hi thelo ding hi ti genwa ma auto service te yong hi tho amo to ne hol ai wa hi government in thalnai lo chiang a hi passenger te hi polowa ai thei kana hi apoi mo antang te vel sing vel mevel puwa tu ki kham hol lo hi ai wa passenger hi mi auto sunga som ba nang puwa chiang wa hi khaden na na ne ai le hi koima ki swat lo ding dam lo ngal ding o chiang a tracing bo hol dong hi ha sa ding hi ja hi auto te ang thei siam apoi mo a ATM te yong hi ti bang hi distance maintain som ding wa
ai thei ai le hi ATM ai ho chang on jong hi hand sanitizer te toy diwa ATM pin te bo chang on hi i khut teu ai thei le ema hand sanitizer bang jang thei le hi adei hwa ya tani thi te hi AR di nga hi ai le ki beng lo le koi man hing beng thei lo ding hi government in hi dan pya te hi izui lo wai le hi dan te hi thon hi mai ding hi ya tunin hi medical te ong pan pi ding wa medical te jong hi chi bang hi ma jong hi agimwa ama wi pan te thun sun bangai thi ai le hi en i boarding lom te bola social distance maintain chi te maintain a face mask te buna hand sanitizer te hand washing te khut so ba hi ma hil ngai lowa cha pui mo lo wai le hi po lo som te ding hi som cha le hi income chunga de dam nai ding hi chi ke nom hi aba na hi ke nom kha de hi le community quarantine zo changa hi tang pia hi ni som ri zo changa ini na chi so le ya ini na ipai zo chang in hi veng venga ipai zo changa hi a police lama pada hi bo free chao no ri janan iveng venga civil organization ten venga youth organization te alo le police authority ten apan la na teu hi mi pi ten ki thwa pi chera apoi mo namuna chu police te ki umjinga hi ya ai wa hi a veng sina hi police te hi ki umzo lo ding hi jain hi akoi koi no le pa ten ule nau ten hi police authority teu youth organization teu hi ana ki thwa pi chera tamina no za wai ta mai corona virus hi bon wa hi pani la khom wa izo poi mo hi ti tunin hi police apani ni ka appeal so hi pa hoi pu Lawrence Hunman Phatak non pia AIR Imphal minina kinleng ki pa thu ka hon ge na hi ihonom lai tengun ngai khan vung le lom tia pan pu pala ngai na inei zom di Tuna dingai ngai tiu ngai ting ahita All India Radio Infal Jingchang in thak la khom simna na ongpwan na le zani hauze la panda twale ngai na inei dingu tuni taklam dakli le minute somli ginto kitoni ni hunu abeita munsi apaite program ngai teng omnuam le mangpha